Diopani along ok jumpran lapen kaphere memi alamki keklang. Dipolong inut artaningan phokebra Mongol karmokar apran charmute. Lakijan Baptist Amondoli alongta Mesen Pensi Easter Sunday Catalan pon. Karbi Anglong live ada babir tang ton pen arjuponita. Lakhain ko repli Diopani MAC constituency la pen Borpathar police station angkang Bornirja Munda Bostia long okjung hu la pen phere meme alamki keklang. Hemi humvet along penanso banghini apran kedam la pen asomar banghini ahiring tangrak pen aring hu ke supusi birta longpon. Birta kelong panatengki kedam tang phomti aning vea jo porphai kresia pormalom Diopani Munda Bosti arong along kedo number nadi tea garden along sai chongda dunbom edon julo munda lapen apiso ahem asupi banghini lapen asopo inuto laso ningwe asopo bang ave asupi banghini atum pen methang ahem aju chesang bom ahut men pang thek the atum damsi tengkheng damlo laso ka tengkheng ahut asomaratum panchami munda artaninkan ingkoi lapen Sita Munda artaninkan krenier kep atum kachirabdun ahud ahir intangrak pen areng hu pasolo. Api asomaratum tebok terai atuma phan kache hangdam api sarpi sabura banghini apanta ahem pen pontetlo. Bhomkuru ani adaba por malom labang solam asopo sankar munda ahem chidamlo. MAC sorbon telenga pen adim humri damsi hemalong areng hu keso atuma phan Sarupathar an keso langponlo. Sita keso ahir kang tangra kajok api Golaghat Civil Hospital an ponthulo non banghini aphanda keso langpon bomlang. Halapu adaba porpen nerlusini rong isi arat atum kiri chonpro ahut ahempen kilometers isi an bakahelo adim isi fesaria long kahonde kedokok ajok SDRF hangsi kiri ponasai dengponlo. SDPO Rostam Raj Brahma lapen Borpathar police abitung atumta adim pali dunsi kedo anasai chirap dunlo. SDRF atumpen penang kiri kakuru kaphi plastic athoila kelok hini atilup anerlo porphai ki thom malomsi longponlo. Thoila alo pen banghini ki thitang abang apum longpona tengpulote ajo ahemben kavidet banghini sarbura pen sarpi atuma phansi tinponlo. Non kititang abang arpum Borpathar police station along ejo biponsi pini niphai inquiry siarni DMCH along postmortem claim that aphi ansi patini pon pa me thek popusi raikom sai khia tumpen pachini pon তেওঁৰ লৰাটো কোৱা মতে আমি গম পাইছো যে ৰাতি 11 মান বজাৰ কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ আহি তেওঁলোকৰ ঘৰত মানে উপদ্ৰৱ চলাই আৰু খুব আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে দুজনী ছোৱালীক এজন হল মেৰি মুণ্ডা আৰু আনজন হৈ গল সীতা মুণ্ডা আৰু লৰাটোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতত খুব আঘাত পাইছে সেই লৰাটোৱে আজি ষ্টেটমেন্ট দিছে আমাৰ আগত মই ৰাতিপুৱা গম পাইছো প্ৰায় 8:30 মান বজাত ভাত খাই থকা অৱস্থা তেনেকাতে মই কি হল বুলি হঠাৎ ওলাই আহিলো নিজৰ গাড়ী দি পলাই আৰু সেই গাড়ী দি পলাই মই যেতিয়া আহি চাইছো বাটেকেটা বিছনাতে পৰি আছে পৰি থকা অৱস্থাত মই হঠাৎ টটালিকে একদম মোৰ গাড়ীখনতে সৰকাৰী এমএসি গাড়ীখনতে মই উঠাই পলাই মই লৈ গলো পুলিচ প্ৰশাসনকো খবৰ দি পলাই তেওঁলোকো হঠাৎ পচিয়া আহিছে আমাৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ আহিছে লগে লগে আমি দুটা মিলি পলাই দুটা গাড়ী লৈ পলাই আমি হৰপথাৰ হস্পিটেলত তেওঁলোকক এডমিট কৰালো এডমিট কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন দুটা ছোৱালী যিহেতু তেওঁ মগজত মগজু ওলাই গৈছে এটাৰ আৰু এটাৰ ডিঙিটো মানে পকাই দিছে চাগে খুব দুখ পাইছে গতিকে পলাই মানে তেওঁলোকক এডমিট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ৰেফাৰ কৰিলে হৰপথাৰ হস্পিটেলত আমি এতিয়া বৰ্তমান গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে কিন্তু আমি গম পোৱা মতে তেওঁৰ মা দেউতাকো যোৱা ৰাতিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু লৰাটোক খুদা তেওঁ কৈছে যে দুটা মানুহ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকক উঠাই পলাই লৈ গল বুলি কৈছে বৰ্তমান চাবলৈ গলে তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ কিডনেপ গতিকে সেই এতিয়া আমাৰ এসডিপিও ডাঙৰ ৰুস্তম ডাঙৰীয়া আহিছে
আৰু আমাৰ অচি আছে পুলিচ প্ৰশাসন লাগি আছে বিচাৰি আছে গোটেই পাহাৰ পৰ্বতে গোটেই চাই আছে যে তেওঁলোকক কেনেবাকৈ পোৱা যায় নেকি কিন্তু যতে আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন বা জীয়াই থাকক ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 12টা বাজি গ'ল মা দেউতাকে ওলাই অহা নাই গতিকে গোটেই প্ৰশাসন এতিয়া বিচাৰি আছে গতিকে খুব দুখ লগা বিষয় যে ছোৱালীজনী ভগৱানে কুশলে ৰাখক কিন্তু খুব সিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন যে এইটো ঝুৰলু মুণ্ডা বস্তিৰ নিবাসী হয় তাৰ ঘৰত কিবা কাৰণত হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যিটো অৱস্থা কৰি দিছে এইটো আমি চাই পেলাই বহুত দুখ পাইছোঁ তাৰ মাজত এতিয়া আমি এই ঘটনাটো চাব পাইছোঁ দুইজনক এই ল'ৰা ছোৱালীৰ মা বাবাক দুইজনকে মাৰি পেলাই এইটো 30 ফুটমান দ আছে এইটো ফেচাৰী তাতে সোমাই দিলে পাথৰ বান্ধি পেলাই সোমাইছে এইটো চাব পাইছোঁ কথাটো আমি এতিয়া বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু লগতে আমি অথনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ ক'ত কি হৈছে লগতে আমাৰ দেওপানী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ MSc শ্ৰৱণ তেলেংগাও আমাৰ লগত লাগি আছে দৌৰি আছে আৰু আমাৰ ৰাজ্য দলে বোলে যিমান খবৰ পাইছে ওলাই আহিছে আৰু গোটেই বিচাৰি আছে বিচাৰি আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ শান্তিপুৰ পুলিচৰ বহুত সহায় কৰি আছে আমাৰ Halapu rongara ratum lapen MAC Sobon Telenga atum pen kaning jepon ki lapuson sailang no ki majok bang phule claim sita laki chokchi hektik lo lasi lason atum aphan ke prabjin pen nep ingnang ra atai aring an pen akai arjon hemkang sam ke beng verji aphan kachuning ri alam the ning jerinti Bukajan pen ananterang Karbi Anglong live Jangmi poni phaing ko raisiar ni Dipu Poultry Farm Adonri Adungalong kedo Mongol Karmokar Kopikoson beloni apran charmudet Birta kilonga tengki kidamtang jangmi poni phai ingkoi aning via jo apor amithang hemalong ki choki juntang depen Kopikoson kamatha penoni amithang kibe adimalong amat rosit pen jangling si apran che endelo Labang so pen adap Kang thang apor ahemasor abang kang thur damahud kititang si thek damlong lo tong sekot pen raikom sai khia tuma phan birta pachini si adimalong an pali dun pen kititang abang apuma phan endam si postmortem asai phan DMC chalong an ponpusi birta ripon lo তো ভালে আসলো রাতি 9 বাজি লুকে ভালে আসলো আর রাতি ভাত পানি খাই পিনি মুখে খুঁজে গাটো ভাল লাগা নাই হৈ থাকিম গৈ পিনি আৰু এটুও খাইছে অলপমান খাই পিনি হৈছে ৰাতিপুৱাটো মই উঠি পিনি দেখি পাই মই কামত যাম যেন তেতিয়া দেখি পাই এনেকুৱাই কৰিছে তেতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীক মাতি পিনি আনি পিনি কৈছোঁ চাচোন তোৰ দেউতাই এনেকুৱাই কৰিছে নহয় মই লগতে থাকে আকৌ মই লগত খালি থাকা নাই আৰু মংগল কৰ্মকাৰ এতিয়া কিমান বস্তু হৈ যায় 50 দুইজন ডাঙৰ হৈছে ছোৱালী আৰু ল'ৰাটো News report Karbi Anglong live Isia Pitor angdeng pi siangdeng so kethom kerengver aning kethepu athepi en ponsi Sapapani Baptist Area Fellowship Thi Hekpen SABF along Riangkang ke Parlopon Lakhijan Baptist Amondoli along ta Mesen me etpensi Easter Sunday talon ponlopusi birta longpon Kedamtang jangmi poni phaing koi phomkurani pirthe adang pialong Easter Sunday ke paman pon along pacheton dunsi ada por phai khresia porpen Pastor Reverend Dr. Aron Teron ben kachephai pupon Kirokar chomailong chunbang Ranjit Hanse pensi kenang sot alam na pen kachopha Aluhi thanbang phan ke pachinia por en ponlo Kachopha tengpen aluhia man pengpen Nihang Karbi Baptist Association long Executive Secretary Reverend Tenson Be Chitongdun Alang liphan Karbia poho pen arak ponsi aman chipi ponlo Mai phupen Bible apot porhi ponsi mai kangpo lun ponsi ching ponlo Adun thu nimarli la pen Sunday School Department atum pen project alun parju ponsi Herol Hanse la pen Birtina Derapia tum pen Bible porhi ponsi
Chopha Thanbang Reverend Tenson Be Pensi Easter Sunday mati Jisu Kristo ki thi pen ki thur arni Bible along pen ki chak alam la pen Jisu Kristo ke ahok pet athik dut la pen reng et arnam binong pu than pajemi ponlo Mai judet pen mondoli sila pen kachitong dunatum anang bong pen Easter Sunday amen pen ning chaparong pon si choran anisan chorap sarsi mesen ingsamjin pen pachun ponlo la pen la son thak thak si sapapani along ri arlo kedo mondoli la pen fellowship along tin along ta mesen pen si Easter Sunday paman pon lo pusini lituma phirang ke pen berta nang pali per month asok ke pelong ana musuku ba ji la pen alang ke ki via bang ki mi busia mi thanga siku alang lipan model pap kape jog dia phan alang ki sum jan nang ji la pen alang li long mane bp restang tu bir sang tu ka prap jam ko kunipar hukulpar aju di alang li as ke patu sia sang hotel pen an churak pen lo la pen api ke patu sia an churak la so am ko bus ke tum tame mo kacamata pon dia pa kacamata pon bom itu da bari ni abot pen ya pocket ni abot itu Bukajan penanantirang Karbi Anglong live Inut Tiklak akeso kachulong abang pi rohila teron pi mekri klo prupen Karbi Anglong ke thegiding atuma phan se kachelang ijia phan nang rabdun vek thapusi ke rap kachohang pon Ilipir the monit atum ajada sonle claim ji dam jilepen matha dunji pusita memithang okprana bang misenangji methang okpran jongsi memedet pulote pirthe akang tingkuk asonsi mandeji Lason Thotsi, Soching Thenta constituency, Rongmongwe police station ke Parlupon, Nagaon district pen kache koinot. Bordeka terang arong mekar, Joyram Pangchochor Sangpi, Rolila Teronpi, Ningkan hini an keso pangji pen, aking dam thek thedelo. Lapen anukang thong akeso kacholong lok pen ajok pinangan aduk donanglo. Lapen kiduk det penajok thetan a hospital mati se kachelang hemalong setami se chilang dam thek thedelo pusi keso det rohila teron pi a hemasor aning duk pen nang pachini don lapen alang litum penanso setami dak methang locality mati em kachirong pi lapen an parda Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon man kedo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan sitami ning ke me pen se kachelang iji aphan nang rabdun vek thapusi banghinita kachuningri padopon sangpi rohila teron pi naso kiso pinangan adenglo matela so kiso ningkan hini ando kengkam chijorun I kikis tami pen kita em gitu kita bilang sami ikrimik lang sono kimata kai kita ini ngalo gitu kima petang te kengkam chijorun I lancat kali ninus tami kang thong lancat kali nimix tami cherim san peti gitu pimasung pikasan Asi, ang sortami ma sorkar sortami. Asabu irabu sante, ning samu po basi matalo. Nasansi matalo. Pini nang litum fa nili ke fa nang ke hang ke lap lo je nili tum penang ana kiso arje dinglo pu ke nili hem sorlo pu ke kiso penajo akeng dam thek thek kiso asinil tum ningkan hini lo labang so kiso keng dam thek thek kiso pan kiduk kiso lo ne nile tum ke sakuri bakuri putani likawe khiti le chokle nang ta hidilong le ta we asinili ke hajira chongdat chot lo lasi nili sumar ke bang thomlo akleng sibang ke 12 bosor lo arlo su lapen pinso so dagwam bang ke 6 bosor lo lapen ki bisi bang ke 2 bosor lo la 2 bosor ke choko so mahang ke thek pen masi labang so ke so cholong lo labang so ke so cholong lok pen phi bang ke kicheng bang ke komjuri son lo lapen akeng dam thek thek klem hur son lo amasi anke la arso so klem bang kai school dun juiti tipo lapen la dawam 6 bosor pinso so bang dai school dun juiti tilo
anke aki bisi bangke karkum apor lo avi ove chit apor sita dam thekhe hala apai bang ta karkum au so bang ta karkum nasi pi bachalana seroi lason sidu Dola mara penarji somrong phar Karbi Anglong live. Kidamtang jangmi poni phai inquiry Vatican City along Easter Sunday katalon hut Karlitang Pope Francis men krebu bamat alangli bang so pier thepen arong chevoi juilo alangli arong ka chevoi hut an alangli arta ningkan truck kebra near kep an letanglo lapen alangli Latin American Roman Catholic Church along si arong chevoi ponlo Lason si Karlitang Pope Francis alangli ke pirt hekedo unahut monit atumaphan arnamalam ke than lapen ke mesen arnamajakong ke longpen rad atumaphan ke so kiun epen ke chenglok arnamalam ke than pen rad aning ke pachirui pen monit atumaphan akimisen ke japon abang phulo lapen Roman Catholic Church mate Catholic Mission along anke alangli si pirthe adang along ta kilang charipon abang phulo lapen Roman Catholic Church along Pop ke manching lake Saint Peter Petros pen wang bom sonsi pinangan Pop dun abang phu dolo la sopen kedamtang ningkan suri krisir kebra ingkoi pen surihini rap ho anke Pop John Paul II Pop manponlo Lapen Pop John Paul II arong chevoi jui pen puthot Pop Benedict XVI si ningkan surihini ra pho pen Pop man si ningkan surihini ra krigethom an alangli Pop man ponthulo Bonta Pop Benedict XVI arong chevoi jui pen puthot Pop Francis si Pop man ponthulo alangli ningkan surihini ra cricket home pen surihini ra inkora pho anki ningkan krihini an Pop man ponlo alangli non amad arong kachevoya team lake Latin American Roman Catholic Church along pensi arong chevoy ponlo alangli Vatican City along Easter Sunday ke talon hut men krebub ajok arong chevoy juilo arong ka chevoya hut alangli arta ningkan trok ner kebra ner kep an letanglo Pope Francis alangli arong ka chevoy jui aputhak South Africa's President Cyril Ramaphosa Australian Prime Minister Anthony Albanese Nigerian President Bola Tinubu lapen India Prime Minister Narendra Modi atum pen ke chenglok pinangan abang phu abang phiatum ningdu GP ponrinti International Desk Report Karbi Anglong live Tang te pinia da babirta ke lapuan si kang ton paniklo